Ayan pa isa, dito libreng medical nga servisyo. Pero di pa nagkasangay ni ako sa PBM. Wen. Ana iti services nga, wano ana dagiti pa-check up kayo magkadating nga aldaw mat? Nagpa-kwa akti para uyek, panateng, tapos nagpaala akti laboratory. Nakaangman kayo nga, dahi kasting aktibidad tata mami? Namin ni Manong Kuket, mayat nga agpagtapag na, iso na damag na nga, ada dito libre nga maanga itata. Kamusta mat iti pa nagturong kayo dito, pa nagpa-check up mami? Akit okay met at least alisto hanga mabayag. Alisto nga na-accommodar da ka. Wen, oo. Your ore ko lang ni Jerisol Kater Laboratory. Ana iti naitod nga agas kinyayo ma'am? Ado ma'am, dagiti pa ni. Anamot iti mensahe tayo kadato nga programa mami? Akit mayat at least detoy ada programa ni Marcos sa Kastoy. Ado ti matulungan na. Napadami nga senior.